خوشویست کاک مسعود بارزانی جبال دکتور حمید دربندی و وی خوندن برا فرموک. لە هەرێمی کوردستانەوە دکتۆر حەمید دەربەندی نوێنەری سەرۆک بارزانی و هەروەها شاندێک لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بانگێشکراون بۆ کۆنفرانسەکە و هەروەها شاندی دەمپارتیش لە کۆنفرانسەکە بەشداریان کردووە. لە ڕابردووە ڕێککەوتنێک هەبوو لە نێوان قامشلۆ و دیمەشقدا لە سەر بابەتی هێزەکان. دکتۆر حەمید دەربەندی قساکەی گوازینەوە. کوردستانی بشینم. ئەف کۆنفرانس گاوەکە گرنگ و دیرۆکیە هەولێن ئاواکردنا یەکڕێزیە کورد و دەستنیشانکردنا دیتنەکە یەکگرتی و هەفپارە ji bo dîtina çareseriyeke dadmend ji bo pirsa Kurd ku bejdariya rastîneya gelê Kurd di welatê we de misoger bike. Her wiha bibe sedema bejdariya we ya diva avakirina pêşerojeke çêtir ji bo hemû Sûriyan. Di vê çarçûpeyê de dixwazim spasiya hewlên birêz Mezlûm Ebdî û yek bi yek hewlên wê yên hêja bikim ji bo rêvekirin û amadekariya li darxistina vê konferansê. Hêvîdarim hûn hemû di hewlên xwe de berdewam bin ji bo bilindkirina asta têgehîştina hevdû û karê hevpar di navbera rêzên gelê me de. Amadebûyên hêja. Diyar e ku gelê Kurd li Sûriyê bi dehan salin ji ber îhmalkirinê û hemû corên bêparbûn, înkarkirin ve çewsandinê din alîne. Îro ku guhrînên lezgîn li Sûriya û herêmê qewmî ne, derfetên pir baş ji bo gelê me çêbûne û berpirsyariyeke dîrokiya giran dikeve stûyê we ji bo derbazkirina teheddiyên heyî û amadekirina projeyeke fireh ve guncayî ku xestekên gelê me di çarçoveya Sûriyayeke yekgirtî û azad û demokratîk de bîne ziman. Li ber sîha teheddiyên nihayên herêmê, giringiya têkoşana demokratî û aştiyane wek bijarteke stratêjî ji bo misogerkirina mafên gelê me û bi destxistina xwestekên xwe tê xwekirin. Di vê çarçoveyê de em dubare dikin ku çareseriya aştiyane û dîplomasî îro ji bo çareserkirina mijarên alos ji pir caran girîngtir û encamên baştir jê derdê. Hunên rêzdar pir baş agahdarî bandorên neyîniyên diyar yên şer û tundiyê li ser gelê Sûriyê ne ku bûne sedema wêranbûra jêrxanê welat û koçberkirina milyonan kesan û helweşandina binyatê civakî û têkçûna jiyanê û bêhozbûna metirsiyên tundiyê mezhebî û terorê. Ji ber vê em piştgiriyê dideyne avakirina Sûriyeke nû ya demokrat pirreng wek hev ku têda mafên gelê Sûriyê tevî hemû pêkhateyên xwe misoger bibin û şopên zordarî û dîktatoriyê nemînin. Her wiha em piştgiriya çêkirina destûrekê dikin ku garantiya van prensîban bike û ewlehî aramî pêkvejiyan û lêbûrinê li welatê misoger bike û biparêzî. Ev gaveke bingehîne ji bo avakirina pêşerojeke geş ji bo hemû Sûriyan ku garantiya mafên medenî, siyasî, aborî û civakiyên hemû hevlatiyan bike. Rêzdaran, dixwazim dubare bikim ku yekgirtina Kurdan û avakirina bingeheke hevpar deriyê bingehîn yê çareseriyeke dadmend û yekcarî ya pirsa Kurd li Sûriyê. Li ser vê bingehê çêkirina şandeke hevpara Kurdî ji bo diyalogê diger rêveberiya nû li Şamê gaveke pêwîst ya berbeşdariyeke rastîneya ji bo avakirina pêşeroja welat û
مسۆگەرگرتنا مافێ گەلێمە مێ کورد و بەشداریە ئەکتیڤ و دەپێواژۆیە بڕیاردانە سیاسیدا هەروەها ئەم تەکەسی لەسەر گرنگیە خورتکردنا پەیوەندیە برایەتیە و دناوبەرە کوردان و هەموو پێکهاتێندن یەنگەلێ سووریایە جیرانێ مەدکەین بجاکردنا ئاشتیە سڤیل و پشتگیریە کولتورە لێبورینێ و لە هەف هاتنە نیشتمانی پشتڕاستبوون ژوەیەکێک و پێشەڕۆژە سووریێ لەسەر بنکە هێن پێکڤەژیان ڕێزگرتنە هەفتوو و هەوڵاتیبوونە وەک هەف دەبێتە ئاواکردن بنگەهێ سەرەکینە ji بۆ ئاواکردنا وڵاتێکی ئارام و تەناش بۆ هەمویان داویە داخوازیە سەرکەفتنێ ji بۆ کۆنفرانسێوە دکەم هێویدارم ئەنجامێوێ ببن سەدەمە بەهێزکردنا تێکۆشین و خەباتێ گەلێمە و دە ئاستا ئێش و قوربانیدان و دیرۆکە گەلێ کووردا بێ هەموو پشگیریە خۆ ji بۆ هەر هەولەکە دڵسۆز دووبارە دکەم کومەرە ماوێ یەکخستنا ڕێزێن کوردان و خەباتە پێکڤەیە ji بۆ پێشەڕۆژەکە ئارام و بڕوومەت ji بۆ گەلێمە هەر سەرکەفتی بن بمێنن دخێر و خۆشیەدا مەسعود بارزانی هەولێر 26 نیسانە 2023